Ngiyathokoza Dlozini. Okunye kufanele sikuqaphele ngane Dlozi, engikubonile and kusenzeka kakhulu. Uthole ukuthi umuntu idlozi lakhe akalihloniphi oyithunywa sakhe or akanakile. Angithi yena ufuna ukwenza ngesikhathi sakhe ngendlela yakhe. Seliyathula-ke idlozi limsukumisa umuntu ney'thunywa zakhe ayofuna usizo. Angithi afike lapha ageze nemoya yakhe. Uthole ukuthi no yena akagezeki yena. Kugezeka idlozi lakhe ney'thunywa zakhe. Ngoba yini? Isikhathi sibalulekile. That time yakho icela izinto. Angithi and suke ibhekile ukuthi uzokwazi ukwenza. Angithi or mhlawumbe ngeke ukwazi ukwenza. Angithi nokuthi ubebhekile ukuthi no uyakwazi ukwenza ungakwenza kodwa wena uthandi ozimisele sebethi bona okay thina wasifuna ukuba clean sifuna ukugezela sifuna ukuhlala endaweni engcono ingane ethi asisukumisi ithola usizo thina sithola ukugezeka ngoba lokho ubona imoya yakho engathi ayisa-respond after uqala uhambo lakho kube ngathi imoya yakho ayisakunakile or ayisa-react now as before ingoba iyakubona ukuthi wena uzimisele yona ingcono ukuthini igezeke ibe ngcono ibe kusimo esingcono. So ngisibonile isimo sokuthi umuntu angagezeki umuntu angabi right angabi usimo right kodwa idlozi lakhe lona libe kwisimo esingcono. Akhona amadlozi enza kanjalo angakhuluma kakhulu avele athule nezithunywa kodwa benza iplanti abagezeke bona. Nayibona loo nto wena usaluza ubuthi why pho yenza kwenzeki no usuke sebekudubile idlozi liyadubana ukuthi kabe hamba limemezela idlozi elenza kanje no lakusukumisa nje ufike wenza okwenzayo nawe uzibona ngathi kuba ngcono uhamba isikhathi uyabheka hayi kuwena kuhambe kahle. Yabona kodwa imoya yakho nayibothi right kodwa wena awukho right ulapheki wena uney'nkinga wena kanti sebekudubile. Ngiyabonga kakhulu.